Orang gendut duduk di sofa, rebahan kali rebahan ah. Lagi asik makan bakpao. Kita di sini paling aman. Coba nari hidup begini baik. Jangan mancing kagak dapet. Ngelamar kerja orang dapet. Ngelamar kerja sekarang mah kudu bayar lagi. Sekolah 12 tahun pakai apa? Ijazah gua dipakai tatakan goreng kerupuk sama emak gua. Begini baik nih mancing nih tiap hari. Pulang-pulang di orang-orang bini bisa. Kali baik dapat nyangkut duit sekoper gitu. Hai. Cep, apaan ya? Keras banget. Oh, bahaya kali manelan. Buset, apaan ini? Buset. Apaan tadi? Buset. Gituan kata kali mah ikan. Mana pancingan gua putus. Lah. Bagaimana ini ya gue pulang? Set. Bisa diunyeng-unyeng bini ini gue. Kalau bawa apa-apaan? Mancing dapet sepatu bot. Wah, ada ide. Set, tanah keras amat ini. Perang-perak di kita pakai nasi kemarin gue makan. Hahaha. Macul anteng banget tuh. Kayak bocah di ayun-ayun. Rasain nih sayurannya gue colong. Aduh, sial banget punan. Siapa yang naruh di sini kali mah? Buset, lu lagi apaan nih? Bilangnya lampaman gua lagi. Ayam sayur ntar malam kayak gua madang. Susah amat sih. Buset, nyampe. Woi, ngapain lo? Buset, ketahuan gua. Aduh, tancep ini mau urusannya. Ah, agak beres nih. Apa yang naruh di sini? Apak. Ogah lagi dah gue nyolong dah kalau begini mah. Tobat. 12 in the morning, pop shells, for a living and berry gon' smell blood trail every minute.